Omurebe wa Kyara Media News Center webare kuba nogendo miso not followinga amukutugwitu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, biona TikTok ntuba toroho kantu kujanto na kureri izoba turahanuya omu district ya Rubirizi omu constituency ya Bunyaruguru omu Rubirizi town council kandi turi omu cyaro ekiba kweta Kasungu njatu mwabihura kurungi abari n'abareba bandi twazo mu Runyaruguru rwetu twazo mu Runyaruguru rwetu tuyino museza hano ne kwata buta no mureba nko kwari na nyero makoti gewe yasamu kuteko na ne kofire ruho ONC nakutugambira makuru gacho nkimanyisa ki turenga imbere koko yasokwane tambura kunje munonga reka tumaze tumwikirize twakureho kandi tuje no miso nana okiganiro cyerizo bazuka ngo program nabajeta parliament yo muntu wa burizo kandi tugenda umiso no kureka ngo ntura koko twabasa kuba tukwasaganya embera kurunje munonga umukuru twakwakira webale omami Rama nabare bibona mwebale kunyakira amazina nkaburizo Nibigirwa mukama Anthony Bigirwa mukama Anthony oruna kurezo ntondaganira ansonga zitari zimana zimwe Bigirwa mukama Anthony okusingira kimwe ntonda kumanya nkiwe ukabo cya person wemenyeto kandi still wasubaba omuzwekiro wemenyeto omukanso ya Rubirizi town council imbera nitambureta embera aterimbe munonga nangwa wagambe cyo wanyuzya background enyizire nindabamu on politics akwanzire kureba ati nkoko wagamba nkabanzaho anyway nkani ngamba nabana naganira nabo nko bagambira nti nkayenda record omukutandika kwanje nkatandika indi use cha person wa district nito twatandikira district age so mba leaders ababandize mu Rubirizi district ndi amanga so na savinga emyaka roughly 10 years ebisanja bibiri so mukorgayo naiza ninzo mtaone kanso right now ndio mtaone kanso nka use cancer ecyambuza namazima obobwiro buto amara turumuntu tukora kanora Rubirizi rumune koraki nergayo terinke yakare ngoko yabereri hatenora na waboria national level bamba koreka ngo Rubirizi rumune improving munonge ya speed nyina musinjira nabyo bwegese mu bira bakasatu kandi wabuza ebyo bwegese wabuza kandi ebi Rubirizi no cyamanu ko twiri twanda kumanyaho mazo tusoborera no muri bariyo narebe saheji acukwakirana na ejenko fira ONC akakagamunika mensa ki ONC ikigambo eki ni Office of the National Chairman so ni office ya chairman wa NRM national level ya president witu Museveni so ne office y'ekibina kandi je office nebingi nayo inemirimo zayo ze kuraninga ezekibina office kayizero mukara ya white katumangu cya person no wa yero takukunda we na white no yo bwiro bwingi ko kubanora mu 7 ora esate za kukira kuzwara nazwara sati okukira munonga no white so white ne kintu kikwera so ate okusoro muri echo ejikala nayo tujina ba yero akurgira nkoko nagambira white ne kintu kikwere mbweno gara namate ntugeta mate agatine katokoze so muzeyi witu namate twine katokoze office ejo ya office of national office national chairman nekora myoga ki kandi kigenda cyane ki okay emyoga ni mingi na munonga ijo bakatwetaho Kampala nubo muzeyi yatwereza assignment ejo yo kuza gukora ekigenderwa neki pate mpango muzeyi nakoreka ngo mbweno ombugufu no kumonitoringa government programs muzeyi bakaselectinga abantu roughly turi like 180 abantu 18 aba selectingire twaza Kampala bateko mu orientation batwegesa nko kutukuza ku bantu kora batugabo mu sub regions hati nkitwe ninyeraho kizampo kitwe bushenyi greater turabantu bana twine akutukura bamwita Benson no abushenyi no akutukura ito abushenyi greater so itwe omurimo gwitu nugo kuza ati twe ntuza kubantambara bushenyi greater
tukuza ama district twino kumontaringa nkoko president yagambira government programs ebinji muzeyi naenda tumontaringa za sente za PDM ezaba chare ezo tuzeyo tumontaringa ezo sente to making abako muzeyi naenda ezo sente complain zibere nyingi na munonga no bori orango ngo sente ziribibwe nanka so naenda tuzere chama ground a Paris level tubona utwarondera sente tumanye n'abantu cyabafonera sente mukazifona muta omburi obuti ningachi sente kamboreka emtoro milioni 20 kunu nguzikafuna group eje kafuna milioni 20 ninga so ebyo muzayi mbyakwenda then nebindi kufayo tukarebuza na munonga ababar corrupt kusanga ati nka camp example nka service commission osanga erumune yerzan ko kuchura burizon ko kurama ure mba publishing nyoba nyiro sente manyechi so ebe muzeyi mbyata kwenda obuchiko bono bwatira okurugenyuma obukora bikoterana ebya corruption nachi arebere ngwimo nimo murabasa ko bono obuchiko bona burimiro webare obuchiko atwire nabuteka wobwe kandi bukuzo mfredi buzayo bukora chonka bityo so muzeyi asazere muyagamba ati already to natweta abizukuru simbo no jereba so yagira ati iyangane ryanyu nkimwa bizukuru so muze kwerwanawo muzeyo abako batito nabasa ku trustinga kugira akatoreka yagira atabana muzeyi wabo inabizukuru bawe hatimbara bakakurikirizamu kusinga batabana bawe hatunoza ko boziro mwana usange omwana ati yakurikirizamo nongo cyo nkabo ino mwizukuru wawe nakora ki nakurikizamo so yagira ati bizukuru ncorebira akagira ngo takoenda kukozesa na munonga atonora abantu mbebuza reveji abantu abari siri abamaramu abatasomere kiryawo abumaki chonka yayoroka ngo no omuntu nasa ko batasomere kiryawo chonka yagira yakwata nimbasa kora ki nimbasa kukireba ni mante ki yakora ki so nico chumwe akato bakatwandingrova na masimu twine esimu twine laptops ezo kukozesa so twino kumekinga so wangu twa reporting information abambega mpazo ko kwakigamba of course nico echo kumonitoringa utwaza kunde bandiyo ni korariya okagero tikano guyana kore kinane ati itwe twaza kwegendesereza tutukwiza kurwana kure kantu enda kurangwa atiresti embereze ezirumu ebya corrupt ebichi byargam enawe nyoncho nkusaba abantu besotinge kare tutirizi yango kubiyanga neryawe neryaburi omwena chonganto ndi yanga ryarubonire tonanto batkozere tubonire so echo ncho tukwenda itokwiza tutwizere kurwana n'abantu ito twizere kukora umurimo gubakozere ki ugo batumire kandi ntuza gukora umurebi wa Kera Media News Center turongenda omiso program nono chima kurongera parliament yo muntu wa Burizo kandi tuyene omujenyi witorura kure izoba omukuru Anthony Mukama Bigirwa Mukama Anthony nana yakosiriza ineryo kandi mbwenu ako Mukama no kubana abikora ntureba uzwire omara ko jajja tovako main 2026 and beyond kasi tukatwine standby generator 2026 webale omwamirama namazuma akawagango ryo mwizukuru ati uri na so wawo manye ati mwine wagamba mwine standby generator so wawo it's fine noti muzeyi so wawo kasa tumanya muri abizukuru manye ati uri n'umutabani so ati nco nakore cyane muzeyi abizukuru ntubasa kurekereza munonga so nkuru kusinga omuzira ko bakozere ki atuziri aho kuba noraba zera bingi mbakira abazeyi mbakira kubiya biyabana usanga umwana yambiya biyo mwana yakundi senkuru kusinga ki kusingize so ateche cha standby generator muzeyi nuwai atinka president size achirumuna serving anyway takagambira to obwebembeze nakora ki nabure kora itwe ntuchumureba muki engoga ntujete engoga ntuchumureba mwamani gokubasa kusavingi yangeri takasabira ati nyenda kumara so batakasabira muzeyi tusazira mutwareba yanga nora ziramo yaba standby generator yakora ki so ati twizera na campaign ya muzeyi itwe ntumusaba nka bizukuru kugira ngo akore ki
hasuba standing 2026 tuchumwina muchi obwesiji so nchorebere campaign ya tandika eje campaign ya ninga jeno no wabatire makwa jeno takusupportinga itwe by generate itwe nkabizukuru itwe echa jeno chirumwecho itwe muzeyi nka muzeyi no tukusaba ene we taro agamba ta mugende mukoreche no itwe tusabere nka muzeyi twamusaba kandi yatwikiriza kusoba ku standinga 2026 so nchorebere tukoreka kana nkakitwa kasimbo yaka jaja omala ko jaja tova ku main 2026 and beyond so muzeyi tumusaba agariki mara kumukora nka president wana nkeje magwa afiri but no echocha is it which president that we hangeri ndi Mugabe ati muzeyi nkoko kumureba ene wabantu bingi president nabamurebera TV chonkati nkitwa bino chance yo kumwika okamureba norango muzeyi akina mani akuba nora physicals aronko kokora muzeyi atakubasaguruka chongwara nka president nabasaguruka hirukanga simbure norango go muntu akina kasukanga njimasa matoka kango tine capacity so toka kanga agamano takozereche otagi okay turiyo genda omiso topic ya muzika tugiruka kweje nimpango kuyo twazagaruka topic jitu Bigirwa mukama Anthony abo akibarebiri wowe wenka kugira ngo beni wasa kubona ukora muri district ya Rubizinja ati niyo kubara niyo rumu wenka abo kibajire ngo beni wagenda cya ONC webale kandi jango arimo abandi abantu webale bwana Rama bakaselectinga abantu not me ene wenyo utinya na selecting kureka nyonka bandi ana receiving esimu kunyeta Kampala office ya muzeyi so nchimanyi sangu aru abantu ababiremba vetting abantu akurjira bakada zibabo ba NRM so nyoni nkoko wagamba ngo izina ryanje Bigirwa mukama Anthony ebintu ne Bigirwa mukama so no sabara bakavetinga rubirizi bareba bagamba Anthony Bigirwa mukama ngo nabasakora ki kutkora kurjira obwakado bakozereki obatwiremo so nico echo ejivetingi taro akumanya ngo banyananga no yabere nagikora manya no abana bingi tukesanga Kampala tutakukimanya no kukimanya na mnonga adija na myaro nowe ajati noakura program ya office of the national chairman niwe mukama witu ajati ogo nazamuru chumuchona right now are active anyway first time unku mureba nyowe nkamukunda na amantu go muntu na kundi yangariye kandi naendeza ki abukoba ayine bintu byakora nka akatoreka enkoko nareba level ya ajati na sente zaine kusanga ari mu nkoko na asibo mu nkoko nakora ki ene wembone murebero mwejiro bingi kandi namukunda nkamusa abantu izotanke kwegesa abantu bama ako ari umuntu kwereba mu position ya man so kurugacho roberiza ariyo mitoma ariyo bowezo ariyo twine abantu bana nakora sikutendera zimikoze linkitana but tabara for winjire ngo every district ba selecting no just at nka twine great option that is in five districts 5 districts zini abantu bana omwe coordinator wito ku Benson ona gambero mukura kutukura denito turabasatu chonka sikumansangu every district ati tonza ko bantu basa kutambara kurgatu ze mitoma turgatu ze bowezu turgatu nka team kukora nka team so tu kwenda that information kufuna information kufuna musara ito ntukorera muzeyi echo musara echo abantu abinji batere nduru bati ito turi amusara turi korera iyangali turiyo tuyendera ntunda otwereze ekigambo na n'omunyarubizo cyumuherezo kusinzira project eje mutandikire nsa kuguba mututa ye nkito bamwe Yesu twarango muza kurwanisa oburwenguzi twarango muza kubana mu monitoring program za government arimo umuntu wa hansi ataganyura mu program za government arimo umuntu ariya wasome kwa naganyura mu kuba his excellence president Museveni nagira ngo umuntu wa buri cyose mu kuba twakwiko myaka 2020 abari akwibasa ukati kubikwiza babitwara nani tuwaza kubomo muri yabo webale bwana Rama hata kuganyirwa mu kwitu nangware kanyereze example cha rubirizi ahubwo yati nyowe india level ya great option batereka mpere example cha rubirizi okuganyirwa mu kurukuti bwana Rama ebintu bingi ne basa kwiza biriye byabantu charga Kampala katugambe arga mtwari 10 niza muntu go owaburizo wansi ziza zika regioni
argeho munana ziza zika district osange ziri mukaga zaza kwika a village amuntu go hanze usange yayikoye emtware ebiri so hati muzeyo kitakucenda naende kintu cyarga direct kuri zaziri emtware 10 za rama village rama ogo muntu wansi ziza direct zikore ki ncho korebera jezera tatimwe itwe nkarubirizi abantu cyabakuzaganyira muneki katugambe ati nka PDM ejere muneiza bagamba ngo ate emitwaro 50 neza group eri katugambe nka kasungu ba group ejo bamba gereze emitwaro 10 zaziri 10 zize direct zenkai atakagera muntu ngo mbavuyire eki ninza kuri yo ebiri mbakorire cha muzeye kintu akwenda yagamba ngo muntu orafune emitwaro 5 koreki ajifune sonche mansango abantu abitu na munonga itu abantu abansi babemba mayango egi program mbaza kugiganyira munonga kandi mbaza kufuna sente zabo nko kuzirabe zizire kandi na projects zabo mbaza kuzikore zinde then ekindi bwana Rama egi project ya Office of the National Chairman ntuza ku bantu ntusera nabana na munonga ati wasanga nka group eri organized erumunekora ezatandikiraho eke kunganya ya yesera maka Sente kayo yatanika project eri akora project ati tuntuza kuba at research project ntugisubmitting akampara mbaji funding akurgira nko kora benekora ki nekora okuba ati muzeyina enda at least abar mumberwana onabo kora ki kuba supporting then nekindi no kumontaringa na munonga nkamarwaro amarwaro nago ginebizibu bwana Rama no borya osange mbaziri expired omwirwaro kandi abantu mbazo mu marwaro mbazikora ki zibura hato yebuza atizabura kandi zaba expired zikozere ki ncho tugamba no sanga katugambe nka health center 3 bakwate mbazi bazitaro mu health center 3 osanga umuntu yarga kanko example nka butowa embaze zeze bezire butowa hato sanga yahiza rugazi kwa abantu abinji mbikirizo mba doctors omusanga butowa atari yo doctor yo ba in charge abo ba clinical officer hata kwenda kureba doctor so argayo atusanga mbazo guyatwara nka rugazi guriyo gwanje nyowe akubara rugazi so ogoye guma butowa osanga gwakora ki gwa expire injirayo atusanga mbazo rugazi nizuwa embaze zindi zikiriyo on facilities ezindi ere center 3 so ebyo namze na enda at least feyo turenko kuto abasa kwatagana n'aba bantu ebi bintu bukakora ki uko kana akigambiro ombazo gwaguriyo mu ere center 3 gwaza ku expiring ogombazo basame gupakira bakagoreta a ere center 4 abo kuba abantu mbaba bingi bakagukoze sombazo kakora ki kukabaho so nibingi program ni nyingi muzayina enda tumontaringa amasomero bikibici program ni nyingi bwana Rama tukazigambira azikaho ngirangu twenda twahenda rako kagira ikigambo cy'wagambira umunyarubirizi then tubese kubantu marira program yitweje bare ekinko basagambira umunyarubizi namunonga nabantu bona n'abanyayuganda bokuba no sange kikwata rubirizi nchikwata inankai nimba sabe echo ito twizire kurwana n'abantu twizire gukora n'abantu chongo munkora smart ntuza gukora smart nke ya muzeyi nko kwakora kandi nko kwatumiri so yo wale makuzo marayi neje yitura umuntu koram nchamansa ngo ntuza kufuna ubuzobuniwe so echo bayo bacetebekanisize bamayongo twino gukora akurgira cyo turabente gukora ki ntwenda gukora then ekindi nko basaba ngo already project turi umuntu gitandukana ora ya muzeyi president akina mani eze ngambo yes fine omuntu noteka ati mujeta standby generator yes so ino kwetebekanisa taro umuntu akozo mukintu ataitebekanisa so ne basa ko standby generator chonka tema stingu yaba standby generator tomorrow tandike nawo basa kwetebekanisa ne myaka 2 so naza gumar standby generator but now twine muzeyi kana muzeyi na chore kangwa china mani naza kutusindika ara tuise muzeyi yagamba tati bizukuru na abasindika na abakomya so no turarondere standby generator naye katandike kagumiza but for now mutuyikirize muzeyi aguma rugudo abakiri ya main muzeyi tubente tutambara na muzeyi
Okay, kandi mutaye wanje eje niyo program yo muntu waburizo parliament yo muntu waburizo kugira ngo umuntu abasukwana ateke bitekateko byeye konka tware bangu kandi ababizana na mission yo kurwanisa obuli yake yo kurwanisa oburwenguzi yo kumonitoringa program za government kugira ngo umuntu wahansi abasukwana aje no misokoreka ngo naganyurwa kibasukoreka ngo yabasa kuba naganyo mu government ya Uganda kandi zuko ngo bayendana na his excellency president Yoweri Museveni abasukwana agumiza akakina man pressure punatera kimwe kureka ngo nchikwatayo njatuza kurenga hanuya kandi webere kubona jeno miso buri mutono wono warabeno yenda no commenting aho story nyaso commenting aho wene cyo kwenda kubuza na kubona jeno miso kureka na bigaruka kandi utakaruga